Kublaya pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video hau new channel te hakani ka video kwa open snyaw chape wada tipmit ya wa mkt wo attack haka White House event we de mu hakti ki pulit kam waman katte hawa kamte kamon pertuju uwanai won we ne yi idaw le ukamte te ton api ya kani ka video hadu wakut khnang wa yo tip i ye wasakhiat te chwa wo sdangi Ladam pue muda piye subscribe your new channels nya bhai subscribe we khnyon how to bell wa mai tu khnang wa yo ten cho cho piyo yiki video wa thame te tons dange hadin wada jia I attack hakawi neki event yong ka White House ka wakhut ki kam ka White House correspondent dinner event da wi ubru ken siloi wa thap le wa katari hakawi ka hotel wa tip kam ka Washington Hilton Hotel ha Washington DC way da pen yut no ki ya Donald Trump way ka first lady ka America na ite itaw way kam waman kate da yo ki wo kem ya wa mkt ha ini ikam way Donald Trump da bo ule ye dur yong ute ubru ha social media ha I wada yo ya o wadem u klem sula way da mu hakti ki pulit kam waman kate way Trump da khut u ya uni ubru kam ubru wakjut they wa ong he is a sick person a very sick person da khut uya ole ulon wolf kat wada one attack udu u hi semen heyeto won waki jingkali wa uyi u uni ubru to wala California wali pawis nem irta weito le wada tip pertuikam ukul Thomas Allen weito le unong hikai skur wada joyo ya ka Teachers of the Month award ha ubnai wakat ar yongs nem ar haja ar pauso heyeto wanne yi idaw le ukamte mpuem utip ki hado katele DM le i video I wada klan bha viral hakiran san social media kam waman kate I video wapen yo wa marias nyaw ye ot wasiat ute ubro ki bodyguard yong Donald Trump da care ki ya o sodong tawir depte onki stay down we nei te wan da pen yut ki ya o waya ka kurim una ite itaw we da talung ule hey por waya pen yut ki ya o we nei te wan da yo waya pen khai biang ki ya o Trump da khana u chapang ini wajia dei wa ong wasnyaw hi o ye ot kam wa em wasiat tang wa mut ujan wa hap ka tre de te pia ko nei bha ju chia bha kamte kat ho yo da I ot ka suloi wasiat ute ubro we da ong ule wa da em ki bru smart bha ki usnyaw tho we da ya re ki chapo me tang wa em won le ki wong pu em usnyaw tho we dang ya chong ba ki we he yeto wa ini I wa ong u da viral le I video I wa panyo wa uni uwo dang pteng bet uwo bam what hadin wada yare lut ki wa bon chapo me wei sa I wa phala le wa kani ka hotel wa cha attack to ka jo hi ka hotel wa cha siet uwi ne ki president warim ka US Ronald Reagan hakali phau tarik ubna wa le yongs nem 6000 khandes pa prapawi wei da to u chikuli harupai tang wada lai yap u hadin ini ijia Donald Trump da ong u wa ini ijia mpentin ne khang lat iya o nei wo job ya kathma wa ka Iran dei wa ong le wa mputip u hadu kate wa ini ijia emya to I wa kathma wa ka Iran nem mi tang wa mtharai u ya to I dei wa ong le wa upten u wo le yiki kam wa bha wei Donald Trump da pentip u le wa da manso wiu officer wei da siet ya o hajan bha da ka suloi wa klan bor bha tang wa em uman sojor o kat wa kre kam bha ka bulletproof jacket wa den u Donald Trump da ya compare u le ya o de cha o president warim ka US u Abraham Lincoln dei wa ong wa de pure u ya kam kini ki jingjia we da jia idu ya ki bru wa le bha hi kamu Abraham Lincoln kam wo pen kan mo wa u Lincoln da cha siet yap na cha assassinate u haka khatso tarik ubnai waso yong snem 6000 pras pan ru pausan we to le u president ka America wanang kong do wo cha siat yap kamte u Trump da ong u wasnyaw chrain bha u wo man kam u target haite I wajia nei bha du ki bru wale bha hi wacha target kamte we u Donald Trump da klam danda u le dei wo ong wada empra percent ki president ki wada cha attack we san point pra percent ki wada cha tan yap mem u wi wod u president wa ong ya o wa ka kam president to ka wa ma bha mei te ma dei wa tip chwa u na do wasdang mya le hi u ya ka kam president we dar khai u ha wa ong u kamte u Trump da ong cho cho u wa wat hadin wa da dep wo jia kamte de ya le u wo ya kalam yo pten biang ya ka te ka event de wa ong let the show go on tang wa kad wa em ijing im yong ki bru hai ma
Kam te depan bena wada cancel ya ketika event. Day wa ong le was nyau si pa wada cancel ketika event. Way daw penman biang ya ketika event hakawi won kasngi. Day wa penraking bahale ya ki security. Hadin wada jia kamni u Prime Minister Modi le da tho u day wa ong. Was nyau yo man sin u tip wam ujia iwan ya u Donald Trump wa ya ka First Lady le. Day wa ong wa ikam pan awri mem thau I hakajing lai loy. Way da benjur u ya ite wajia. Way mto hido u Modi le. Da bon bahaki wada ya tho hadin wajia. U Prime Minister ke Israel le da ong u. Wada snyau pala u ya ini wajia. Way snyau kemen u tip wa ujia yi le ya u Donald Trump wa ya ka First Lady. Te du kini don heki wa kwa open snyau japi. Ya subscribe way like yiki video. Kanang wa yo pten cho phiu yo yiki video wa thame kublai jipon.